Good morning, ma'am. India the crypto ban tawasi matang the video CMC haina ko matang lagwasi the just analysis tawraga video ang katang kana create tawbune ko ado first ko sida sanga thiriga jengse private ko mayamna lai se private kano makai kogi private cryptocurrency singse India the ban tawrani haibane binatra ado private cryptocurrency se karino khoi jengmina se ko private cryptocurrency sida sarkar list.in haiba website ama lai haiba sarkar list.in se kam official noi bino haidi government ki site de natraga public la private la natra dum khara do sigi sarkar list ko sigi website sida article nama lai ko cryptocurrency list in India 2001 government list the bill for the passage winter season ko si yare do man sida list pi de se private company ki private cryptocurrency ki list to ana pi de se bitcoin ethereum ko tether cardano ripple siloin yaure sidanta dogecoin shiba litecoin unicef to do koi si kadai bo chumbono kadai bo lanbano have the chapsa khangdri aduga bill lak pa sunga minase ko bill 29 da lakadamne 29 gi bill se la kanda koi da sunga minase atopa madana sida high river lay river sigi कोई cryptocurrency sida lairiba list mana private and p daiba ko sarkar list.in p diba sagi private coin ne cryptocurrency ne p diba coin sing sigi marakta private coin khar su yauri aduga public coin su yauri ko sengna hairagadi just aigi knowledge ta ko okay then koi public coin private cryptocurrency or public cryptocurrency ko ndtv gi matungina NDTV ko NDTV mayam ne hena khangnai chini NDTV da so cryptocurrency ban in India what are private coins only to know tra ade di khogi se India Times ko Times of India gi group ni ade di to pam na se in Investopedia the six most private cryptocurrency man pd sida Menero Das Barco bottom line GCAS ko Horizon Beam so ina khara pd ina tra ado hariba mayam se ko mayam khangmina se NDTV dai lake NDTV dai la kan da sida parliament gi session haju winter gi session hodu che 29 November da gi hoduini se sida ngasa gi private cryptocurrency sing se ban tau thopa aduga India gi kano se regulate tawbagi cryptocurrency and the regulation of official digital currency bill 2021 kon si yaw dawri sigi manung sida khoina khangning se karino private cryptocurrency ka difference between private and the public cryptocurrency sine mayamna confusion orisina tra the private cryptocurrency sida man haire mi se karino akanda yam si jing min sing sai koina cryptocurrency sigi khogi laithok laisin tawbo buy and sell tawbo matamda magi transaction se private oina kip thamgiba ade cryptocurrency da koina sinari cryptocurrency se public na ko public ki emotional ko ade the public ki fear ko public ki ko aggressive hariba mayam sina magi up and down se set panina tra adu nataba atopa coin kha leleidi hariba coin sida kaidoge kada magi price su kamaina increase tawrapano haibisi ba hide tawraga ko yamna privacy oina thamba ko adu gumba coin ko mansu sida harmi ko on the network of private cryptocurrency wallet address will be marked or hidden देखो कि wallet की address ही जो marks औ सिलगा नटरगा hidden तवरगा थंबगा अदुगुंबा दैदी मागी transaction की details है maybe कनो hide को आईडी सुगुंबा को कि मागी transaction की details है publicly उहंदबा publicly खंगंदबा सुगुंबा cryptocurrency सिंगसे सिसे सेंग हायरगा दी कोना private cryptocurrency हायरगा अदोइन मयामन लौनै को अदुगा पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी हायरगदि मागे ट्रांजैक्शन कदाइदा कमाइना चलिबा करंबा नेटवर्क के थ्रू द चलिबा करंबा वॉलेट तई कदाइदा चलिबा हाय सिगी मयाम अमा कोइना पुलअप ट्रेस तौबो ngambase को ट्रेस और लिंक को तौबो ngamba अदुगुंबा कनो सिंसे कोइन सिंसे कोइना पब्लिक कोइन हारे खंगनै को ओके अदु हाइरिबल सिसिगी मतुंगिना खोगी
India ki ko kese ko ki blockchain ki ko blockchain ki founder ko Hitesh Malviya it's blockchain ko sigi founder sina magi mot tum phong do rei ko mana in my understanding Bitcoin ko Ethereum and other popular cryptocurrencies is not controlled and managed by any private entities. Transactions on the public ledger, they are recognized as a public cryptocurrency in every major economy. Then, quick see that we don't like getting Bitcoin, the lady Bakoi, Sibainu, I am the public noctani. Adubo Indian government kari action law to know Indian government gi makhada kari oina main law to know have dudi winter session gi magi kano se bill pass tar ko do ngai min se ko adu khoina kadai ba ba ko kari lai ya haidudi sum thijilaga khangmin badi kasu kai din natra to kamna on other hand there are good number of cryptocurrency being promoted by LML ko MLM से इन हाइड का सुम याम नम खंगा मने नट्रा हजकन नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू द मल्टी लेवल को कनने को मार्केट को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सिदा प्राइवेट कंपनी मयाम अमना सागी क्रिप्टो करेंसी से प्रमोट तो बसुम याम लाई दिबु को दिस काइंड ऑफ currencies have been subjected to couple of huge scam in the past ko si lady hana dagi mayam na scam ka mayam ama so si da lai ado hariba sigumba coin jing se si di government na looking to ban such a privately ko haibne idi si paragraph si da harimi se Mr. Malviana harimi se karino MLM ko hariba ko network marketing through the gi ko promote tawrakpa cryptocurrency sing se si ban tawrakpa yai haibani ko sabchana ban tawrani or tawgiroi hojik phaw kemta khangdari ko gi bill pass tawrakpa do ngamin se ko list of private cryptocurrency sidamana list khara pi rai si an ko das coin zcash birds bim san mayam ma lai hariba sing se kadai dagi kamai tawro khoi hariba sing se khoi kadai dagi kamai tawro ga yengba yabno khoi jingmina si ko first khoi coin coingecko.com khoi loin khange coingecko.com da sang se exchange da lakpio ko exchange nataga coin sida laga coin cap rank da lakse sida la aba matung da ko the all category da sang bio all category sang kan se category myam lay analytics this ko sigi markta privacy haiba majarang ni category am ko myam privacy has means khoi transaction da kai da loina kana tawra thamgrab ni si privacy coin ko privacy coin se ko select tawra jing si kai ke leibana minero leire zcash leire horizon declare seclare ko digibyte sai tawra mayam am leigere ko high reversing se number of private coin ko due to kanasina coin ki ko gi matungina lai se yame ko sigi marak se sida koi na hojik invest tawnariba ngasagi koi bitcoin ethereum ko dai sibainu ko hariba mayam se yaude ko adu next atopam je koi sida coin market cap to confirm tawse ken coin market cap to koi confirm the cryptocurrency da changbiro exchange the cryptocurrencies the ranking this changbiro siko ranking the sangaba matung da makhada kita kumbiro sida list leire list ki marak sida filter da lakse filter da laga category da lakpiro category da la kan sida privacy da click tawbio privacy da sida thora iba privacy coin list ng sagi sigi coin gi ko da thoi siga manarangani loina ko sumba privacy thamaga laiba coin jingse sisi main oina koi cryptocurrency gi wall sida koina private coin hare khangnai ko aduga privacy lailal privacy laitaba ko gi public oina
privacy ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯣꯏꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯃꯈꯩ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯣꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯀꯣꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ for watching this video.